لە هەر جاکێ بن دەم باش نەهادەمێ پێشکەشکردنا بولتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکە دەژی گرنگترین سەرنووچە. تورکیا دەبێژێ ناوچە ئارام لە باکوورە سووریە هاتیە ئاواکردن و ناوچەیان دبن دەستێ تورکیادا نایەنە ڕادەستکردنش بۆی ڕژێمە ئەسەد. لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی گروپێن چەکدار دە ڕەواندنە وڵاتیاندا ji بۆ وەرگرتنا پەرەیان بەردەوامن. سەرۆکێ ئەنجومەنە شیعە عەفرینە ڕۆژئاوای کوردستانی دەستجێ کارێ خۆکشاند و تەنها سەدەمێن وەیەکێ نەهاتنە دیارکردن. نویسکارێ کورد ئیبراهیم یوسف ji Aliyê Nêçîrvan Barzanî Serokweziran Herêma Kurdistanê ve hate xelatkirin. دوباره سلااو بەرپرسێکی پێدە ڕاگەهاند و بە هەزاران چەکدارên داعشê li cem wan li Rojhilatê Çemêferatê girtîne di nav wan de hezar çekdarên biyanînek û pêdê hewl didê wan li deverên xwe dadgeh bikin lê ev yek ji aliyê welatên cîhanî ve nehatiye qebûlkirin. برپرسکی پیاده راگهاند کو به هزاران چکدارین داعش لجموان ل روشلات چمه فرات گرتینه دناوان ده چکدارین بیانی نکو پیاده هولد ده کووان لدور خو دادگه بکن لی او یک نهاتیه قبول کرن. برپرسی چکدارین پیاده بناو عبدالکریم عمر جروجنامه شرق الاوسط را دیار کرد کو فایل گرتین چکدارین داعش بارکی گلک گرانه لسر ملی چکدارین پیاده به تایبت پشتیش کاندنا داعش لسوریه به تایبت کو هجمارا گرتیان به هزارانه. عمر اشکره کرد کو 6000 گرتیان داعش لجموان گرتینه دناوان ده 1000 چکدارین بیانی و اوروپی هنه و ین دن خودان رگزنامه سوری و عراقی نه و دا دیار کرن که حکومتا ولات وان چکدارین وگره وان رد دکن لو ما وان هول دان که دادگه کی لکردستان سوری آوا بکن و وان چکداران سزا بدن لی او یک نای قبول کرن جی آلیه که ملگاه نافدولتی جبر که ده سالاتا پیاده نرواییه. نافبوری سربار کرو گوت که 12000 جن و زاروکن داشه لکامپین تایبت بوان لکردستان سوریه هنه که خودان رگزنامه بیانی نه دناوان ده 4000 جن و 8000 زاروک خودان رگزنامه بیانی و اوروپی نه که بگوتناوی زاروکن هنه تمن وان کیمی 10 سالن اگر نه نه و گوهستن جبو غلاتین خواه ین رسن و مترسیاوان ده بشاروژه ده لسر دوره گلک و بریانه هاجی بر پرسکی پیاده راگهاند که روش لدوره بری خواه دایه و یکی که دادگه نافدولتی لروشلات چمه فراته ورنه آوا کرن جبو دادگه کرن وان چکداران که بگوتناوی وان وکو ده سالاتداریا پیاده داخواست کرن که اف دادگه لدوره کردی بن لی اف یک هاته رد کرن جبر که تو رواتیا ده سالاتا پیاده جی نینه. نویسکارێکی لبنانی بناوی حسین عبدالعزیز ده گوتارێکە دەست بۆ ڕۆژنامەی العربی الجدید بەحسە ئەستراتیژی و تاکتیکە ئەمریکا لە سووریە دکێت. دۆسەیە سووریە ji çend mihan ve di rewşeke berçav ji rawestiyana siyasî û leşkerî re derbas dibe. Ev yek jî dibe babetek ku pêwîstiya xwendina wê were kirin. Nivîskar Hesên Abdilezîz di rojnameya Al-Arabî Cedîd de xwendina xwe wiha belav kiriye. Beraya Idlibê ji rêkeftina Sûçiyê ve navbera Rûsya û Tirkiyeyê de rawestiya ye weke xwemaya. Ji aliyê xwe ve jî Rûsya nikare vê rêkeftinê bibire ji ber peywendî û lihevkirinê wê bi Tirkiye re neyên şikandin. Nexwasim weke diyar dibe ku pêwîstiya Mosko ji Enqerê re bêtir e ji pêwîstiya wê ji Îranê re û ji ber ku Tirkiye dikare pîvanên hêzan parêzgeha Idlibê biguhara. Vekişana hêzên Amerîka ji Rojhilatê Çemê Feratê piştre gotinên li ser avakirina navçeya aram serbarê destwardaneke leşkerî Tirkî hemû jî ketine rewşeka rawestiyanê de û bûn sedemê rawestiyana tevgera xwecehî herêmî û navdewletî derbarê vê navçeyê. Türkiye bi hewlên xwe nikarê tenazula ji Rûsya û Amerîka bistîne hev demê diyar e ku her du jî dixwazin Kurdan weke hêzeke xwedîrol li navçeya Kurdistana Sûriyê bihêlin. Ji aliyekî din û derbarê têkiliyên siyasî aborî Erebî bi rejêma Sûriyê re fişarên Amerîka li ser her yek ji Mesir, Ordun û welatên Gendavê kir ku ew têkilî bi dijwarî paş bikevin. Her wiha diyara coğrafiya eskerî Sûrî jî wê bot demeke nediyar mîne çesbayî û tewera Rûsî Îranî û rejêma Sûriyê wê nikar be guhertina bike. Di heman demê ku Amerîka xwe bi hebûna xwe ya stratejî ve li Rojavayê Kurdistanê girtiye. Ji ber hebûna wê li wir dibe alaveke bihêz bo cîbîcîkirina siyasetê wê yên siyasî û aborî li dijî rejêma Esed. Li ser asta yasayî jî dezgehên netewên yekgirtî liveke yasayî bilez bi rûvajî salên borî encam da ku beriya mehakê Encûmena Ewlehiya Navdewletî civînek ji bo bikaranîna çekên kîmawî li Sûriyê li darxist.
لێ تەڤیولۆژی ئەنجومەنە ئەولهەیە ئالیە بەرپرس دبەر بکارانینە چەکên کیماوی دەستنیشان نەکرد. Ji aliyê xwe jî rêxistina qedagirina çeka kîmawî tîmek ji bo naskirina aliyên ku ew çek li Sûriyê bikaranîn destnîşan kir û ev gav jî bû sedema dirûzkirina kêşeyekê navbera Amerîka û Rûsyayê da. Rûsya dibêje divê ev gav karê encumena ewlehiya navdewletî be û Amerîka û pêra heriyek ji Fransa, Brîtanya û Almanya dibînin ku ev karê rêxistina qedagirina çekê kîmawî ye û divê ew pê raba. لهردو پارێزگایان حەلەب و دێرە زۆرەی شەڕنەبەرە میلیسیên ئێرانê û hêzên Rûsyê de derketû di encama wî şerî de kuştî û birîndarketin. Şer û pevçûnên giran di navbera milîsên Îranî û hêzên Rûsî li her du parêzgehên Dêrazor û Helebê Rûdan di encamê de kuştî û birîndar ketin. Ajansa Anadolya Tirkî li ser zarê ji derên xwe belav kir ku sedemên rûdana şer li Dêrazorê ew bû ku milîsên Îranî lê rêbendeka xwe kerwaneka leşkerî ya polîsên Rûsî li bajarê miyadîna rojhilata parêzgehê rawestan piştre nakokeyên devkî Rûdan û ew nakokê ji bo şer û pevçûnan hate veguhestin û bi hev ketin. Heman ajansê behsa ziyanên wî şerî kir û got ku du ji milîsên Îranê hatin kuştin û çar ji polîsên leşkerî ji hêzên Rûsî birîndar bûn. Laliyekî din li parêzgeha Helebê li firokxaneya navdewletî ya rojhilata bajêr şer di navbera her du aliyan de derket lê hîn ziyanên rastexîne nehatine diyar kirin. Bi tenê ji derên agahdar dana zanîn ku şer piştî xwastina hêzên Rûsî ji heresa Sewriya Îranî bi valakirina firokxaneyê hatibû Rûdan. Di heman mijarê de di destpêka meha Nîsanê de çekdarên Suheyl Heseniyên ser bi Rûsya ve û firqeya çaran ya birayê serokê rejîmê Meher el-Esed bi hev ketibûn. Ew jî li ser berfirehkirina hejmûnê li ser xakê bû. Çavdêrên siyasî dibêjin ku şer û pevçûnên dawiyê navbera milîsên Îranê û Rûsyê li ser xaka Sûriyê de wek bi şerê sar navbera her du aliyan de binav dikin û mebez jê berfirehkirin û desteserkirina ser zeviyan e. Her di vê derbarê de rawangeha Sûriya mafê mirovan balkişan ser ku nakokeyên Îranê û Rûsyê li ser xaka Sûriyê di hevdemê krîza awborî diqewmin û her aliyek dixwaze biryara xwe li ser xakê bisepîne û biçespîne da ku biryar bi tenê bi destê wî dibe. Şûrvekarên siyasî radikînin ku di dema dawiyê de Rûsya hewil dide bi her şîweyekî cih li şûna Îranê bigire. Nexasim Rûsya girêbest û hevpeymaniyan bi Tirkiye re çê dike ku nakokiyên wan li ser bajarokê Tir Rifetiyê Helebê baştirîn nimûneyê li ser nelhevhatina Îran û Rûsyê. Di Kongrerekê Rojnamevanî de berdevkê seroketiya Tirkiye derbarê navçeya Aram got ku di dema nihade navçeya Aram di nava xaka Sûriyê de li bajarê Idlibê û bajarê Minbicê û Efrînê û Cerablus hatiye avekirin. Berdevkê seroketiya Tirkiye helwesta Tirkiye derbarê çendîn pêşhateyên Sûriyê de xuya kirin û got ku Tirkiya navçeyên dibin destê wê de radestî rejima Esed nake. Di Kongrekê Rojnamevanî de İbrahim Kalên berdevkê seroketiya Tirkiye derbarê navçeya Aram got ku di dema nihade navçeya Aram di nava xaka Sûriyê de li bajarê Idlibê û bajarê Minbicê û Efrînê û Cerablusê hatiye avakirin. Herwiha Kalên got ku derbarê pihînbûna navçeya Aram di nava xaka Sûriyê de ku biryare 32 kîlometr be. Tirkiye li gel Emerîka berdewam gotobêjiyan dike. Derbarê radestkirina navçeyên Sûriyên dibin destê Tirkiyeyê de berdevkê seroketiya Tirkiye ragihand ku Tirkiye navçeyên dibin destê xwe de radestî rejima Esed nake ji ber Tirkiye dixwaze rewşa wan navçeyên dibin destê wê de di dema nihade weke xwe bimîne. Herwiha berdevkê seroketiya Tirkiye ronahî xiste ser rola Îranê de ji bo destpêkirina peywendiyan di navbera Tirkiye û rejima Esedê. Got ku bi tu awayekî dema Mihemed Cewad Zarîf seredana Tirkiye kir behsa navbênkariyê ji bo destpêkirina peywendiyan di navbera Tirkiye û rejima Esedê nekiriye. Ew jî di demekî de ku Wezîrê Derveyê Îranê got ku Îran hewla vegera peywendiyan navbera rejima Esed û Tirkiye de dide. Di dawî de İbrahim Kalên got ku heta weke niha pirsa vekişana hêzên Emerîkî ji Sûriyê nezelale û Emerîka naxwaze stratêjiya xwe di vê derbarê de bide xuya kirin. Bele temaşvanê ja ji bo gotûbêjeka behter li ser dawîn pêşhatên Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî û herî taybet lê duanên Tirkiye yên berdevkê seroketiya Tirkiye İbrahim Kalin derbarê navçeya Aram û halwesta Tirkiye ji pêşhateyên deverê adreskey be me mebenderiya Diktor Elî Mîranî Akademînasê Kurd kiriye. Diktor dembaş ev pêşhateyên dawî yên Sûriyê bi giştî
یه هری داوی دەست پێ بکەن هەڵوێستا تورکیە دەما دەبێژێ ئەو ناوچەیەن سووریە بن دەستێ تورکیادا تورکیاوان ڕادەستی ڕژێمە ئەسەد ناکێ دە هەمان دەمێدا ناکۆکی لە پارێزگەها حەلەبێ و دێرە زۆرێ نابەرە ئێران و رووسیادا دروست بوون و هەر دوژی ژێ وڵاتن گەرانتۆرن ژێ ڕەوشە سووریێرە زۆر سپاس بژ بۆ میێوانداریە گەلک سپاس دکتۆر سپاس باوەریان بدا تشتانە هەر قەومە و پێش هاتین وەک کەرەم کردەوە بەس کرێ ئەوژی خەلەکن داویە نەش خەلەکێ وێ کرێزا هەیەک و ئەبە چەندین ساڵە خەلکی سووریە ئێش و ئازارێ وێت خوێند طبعا ئەوان تەسلیحاتێ بەردەبکێ سەرۆکاتیە ترکا وژی هەر دووباتکردنە لەسەر هەلوێستا ترکا یا بەریان نەها یعنی ئەمە تمی ترک وێ تەسلیحاتێ وێ و لێدوانێنوان هەر ئەڤەنە ئەو دەبێژن ئەو ناوچەیە ئارام دوێ دەستێ مەدا بێ و ئەم قەت دەست تەسلیمی کەس ناکەن یعنی دەولەتە تورک و خۆشی کەتیە کرێزەکیدا یعنی ملەکیدا هەفپەیمانیا خۆ بە ڕۆسیارا خورتت کە ملەکی دیت خوازە بریا ئەمریکا ناوچەیە هەب جهێ ئارام و پەیدا بکە حتا نەها ئەس باوەرم هەیە لە مەساتێ داویە نەهاتنە دانینیش بۆ بێ ناوچەیە هە ئەمەش بوو باژارۆکێ باو باژارێ حەلەبێ ئەv تشتات قەومی دنێڤەرە هێزن گرێدای بسەر میلیشیên ئەیرانی با و سەر جێشێ ڕۆسی بە تشتێکی زۆر متەوەقعە هاتنا هەردوو هێزان بۆ ئاخا سووریە دوو تشتی جودا بوون یعنی ئەو ئەیرانی بهتر تشتێکی عقائدی بوو گرێدای بە مەزهەبگەریە بە هاتن هادیکاریە سەرۆکی رژێما سووری کردن هەمان دەمدا ڕۆسیاژی سەردەمێ بوتیندا دخواست کۆ بێژە دەولەتین دی دەولەتên سوپەرپاور ئەڤ ئەم هەنە و ئەم دikarin bibin lêstûvanekî sereket devera rojhelata navîn da û ewan herdûka li ser evê kêka Sûriyê ya ku mayî ji Sûriyê da dixwazin ser kakî bara xwe betir dibê kakî dikarê bihtir percevendiyê xwe li ser erdê biçespêne tiştekî zor miteweqea û ez bawerim ku Rûsyayê ser bikefte divê vê evandî da nexwazin ku Rûsya hema ronaya kesk daye hêzên İsraîlî her çend roja ewan milîsiyên Eyranî bombe dikin wan ji navê dibe û rejêma Sûriyê xwe jî êbigî dawiye welew dibêjin em û Eyraniyekên lê dawiyê danê mecbûrin piştevaniya percevendiya Rûsya bike eger nekin ed wê baweriyê dame ku Rûsya bedîlê Esed hazir kiriye kengê bi ku bizane Esed bihtir mêldayê Eyraniye wek kodakî înqilabekî daxilî kesekî dibîne bike cihê Beşar el Esed dayê nexwestme ku Rûsya mawqifê wê helwestê wê çend car Umam el Muttehîdê û heta dünya piraniya dünya jî kir dijminê xwe ku ji bo piştevaniya wê ji Beşar el Esed ra îro qebûl nake هەری گرنگ بردا ئەگەر هەر سێ وڵاتێن گەرانتۆر ناکۆکی بکەوێنە بەراوەدا و دەمانهادا رووسیا و ئێران و تورکیاشی لە دوانن سەر بخوا بێک و لە رووسیا و ئێرانێ بەگرێت دەبێژێک و ئەو ناوچیان ڕادەست ناکە و ji بۆیە بەرژەوەندیان ناکۆکی کەتیانە بەرە رووسیا و ئێرانێدا دڤەردا ڕەوشە سووریە بەرەف چا قارێکی بە بچێگەر هات و ئەو وڵاتێن گەرانتۆریژە ڕەوشە سووریە دەکردن بوونە خۆدان ناکۆکی نابەرەهەفدا رووسیا وەک کەسێکی وەک مارێکی بریندار کردی لێ هاتی ینی ئەوە 8 ساڵە ئەو بنیاوی یا تەحتی نەمایە ئەو چەند ڕۆژ بوون کرێزێکی زۆر مەزن چی بوو پایتەختی سووریە دیمەشق و دوور و ئەنی باژارۆکێن مەزنێ سووریە ji بۆ گاز و بەنزینێ وان اقتصاد نەمایە لێرە سووری ڕۆژ ڕۆژ تێ خوار بەرامبەری دولار ئەv هەرسێن هێزێ هەژی مجبورن یعنی پشتی حقا خوین و حقا شر و هر یکی آلیه یکی گرتن او جی راوستن او پشتوانیا واج بو رژیمی دیتر نامینه نخواست من نقطه زور گرنگ هیا یعنی وقتی امریکا گوته منابن پشکدار جبو پروژه آوا کرنا سوریه اعمار سوریه یعنی اوا بو جبونا رژیم و هفپیمان رژیم بو الضوء الأخضر و أواد زاني دي تراجع أمريكا قبول نكه طبعا بريطانيا وفرنسا وأغلب إخوان دولتي كوب أمريكا وغيرها قبول نكه أنكو سوريا أو سياسات دي تر نما كو
برا يعني الهيفياك وضربك جوي بن يانجي انقلابك عسكري يانجي هندك عسكر رابنا يعني هيرفاندنا رجيما سوريا هندردا بواري ايكونوميكي داوان بيخ وبهرفينه كوديتر او كاس او جنرالات الشرعيه حربيه او قديتر قبولنك هناك ببن هوالي ايران هناك بهتر ميداريا روسيا بقري وك او ميليشيات كوج دولتها هاتن افغانستان وباكستان او كاسين شيعه جر كوديتر او قديتر هف قبول نكن يعني او سر اساسك هاتبو موچه خربون اگه موچه نمين اگه جيان سوري ديتر نما يعني رجيم نكارشتاكي بيشكيشي وانكه از باورم اب دولت سوریه يعني نقول نل تصورا مدى ما تقول ديتر ناكهه يعني دكتور بحث هذا چند ذكرت اقول روسيا بديلك جا رجيم اسد را حاضر كريا غور هاتو رجيم اسد بهتر بالي ايران دشو او بديل و بچرنگي به و چاوا د صلات داريه بك لغوري روسيا دانيا كيكي هيجا ام حمود زانن روسيا روجا روجدا پشتوانيا سهيل الحسن تك سهيل الحسن يتي نافكرين بلنك النمر پشتوانيا ويتك وكساكي علوية وش ضمن مؤسسة عسكرية وش ضمن كسي يعني ناب مشكلة يعني هاجا روسيا بديلة أسل جديد طبعا ناتشي كساكي سنة خلقي دير زوري ناين آن كساكي خلقي دمشقي ناين آن يكي دير زي ناين هر يكي علوي به هر مؤسسات به نخواست ما بشتي ابتشتال الجزائر قومي ابتشتال السودان قومي كو او مؤسسات عسكري ديتر او بون وك بالانس نورا خلقي وسلطي وادا يعني السيناريو كي وصل دورنين كو روسيا سيناريو كي وصل داينه هما هر جواب بيچكي روی اوه رژیمان نو پیچکی البر خلقی پیچکی شیرینتر به باشتر به هر چت سیاست اداد تکرین و هر چت چه به گلک چت هنه دبن کوالی سادن بن میزیدن هر امجین زانن نخواست ما کریزا سوریه دا هما پرانیا ود بن میزاده یعنی کس او موید زانن چتال سردب چتال اعلام اداد تگوتن لیگ وقت دیکا چه ما هما نو دولت بخواب ما کی چیز زانن دكتور برسا هاري جرينج دبرتا دماكو تركيا دبيجي نافشا هرام لإدلبي لباجاري من بجي لعفريني جرابلوس هاتيا أباكرين تيواتيكو روجالاتي چمي فراتي جيبو نافشا هرام بسر پرشتيا أمريكا أو نافشين كو نهاد بندستي تركيا دنا بداوي هاد كريزاوان وبنا بشك أنغو نافشا هرام بندستي تركيا داو تركيا ربا بريوان نافشا أمكي دولت ترکیه به دخوازک و بریانها دولتین کو بشک وش دولت عثمانی هر 1514 حتی 1600 و 1918 داد خوازه وان جها حموا بگرینه نخواست ما او جهه کو کرد دادن کو ولاتی و کردستان به وک عفرینی وک وان دور شهبا دورن کوبانی رجحلات فرات يعني اگر دست ترکا دا ها ایرو ایوان دورا بستنتلی ایوان دوران جی خلقی فاهنه کسمیانه برابانی جد که کسن دولت يعني دوهی ماکرون پیشوازی لحزه قصد که يعني او بجیبو جهد الگرانیا اردوغان و دولتا ترکو بام قبول ناکن يعني حقیقت هگه اردوغان و دولتا ترکو اکر بیرزانی با سر صد قوة تشتكي زور حتى في درباس ببنى باوريا من هجميج و درباس ببون باشا دكتور برسك دور ده جوقا بشاتان سوريا بگشتيو روجاوای کردستان به تایبتی دوزا کردی برفچا قارکی بدچه پیش روجاوای بچرنگی دباوريا مداتشتان ايرو يعني باشتر بري سالكي بري دو سالا نوعك راحتي تشي بوي اري هر گرتی هنه کسنه او حریات هی کسنه دست خدانیه زد پارتیه و دست هلات داریه لدورت که لعد باوریام دا او جدیتر نما او کریارن خواه اگجاره هوانه جی خلکین دجبرن و یعنی ایدولوژی دیتر نما او تکرن دباوريان بدا ان شاء الله روجاكي بيتا كو اوجي وكاسين ديجي كاسين دجبريا وات بيجي هنا حقيقتك دجمني ما يسرك دولة تركيا دجمني ما يسرك الرجيم دجمني ما يسرك او كاسيت قازكو نبونا ما ايديولوجيات قتنا بسبب كو دجبريا كو كردا بكو جان كردا بگري طبعا بهتر از غازنده واز گنباريا دسهلات اتكام دسهلات ايرو كل سر اردك وخلكي اوت كي چنگي ما ار انا كسه چبك يا انا كسه هر گوتنه كريار نوكيه كه او كريار اتكن اوي دي گوتنه اتكن
هرچند اواجی گازنده خوانه لی گازنده و ناب سبب کو خلقی سیویلا بین گرتن آنج بو رأی خوش بو چون خوش بو پارتیات یافا اره ام خواب بکن یک و کنه کن یک اگه دولت وقت ترکا آن امریکا روسیا بخوازه ما بشکن ده لی بلا خلق و دیروک سبب وقتی کردش کستن یک بون نه قد بو نهریه که صورت مزنه خدانی بو بر خو صباح حتی واره هر هم جدا و مزنت که سر حساب خاطر خود سر حساب گله خود سر حساب ایش و ملت خو هاد بيجي بلكي او عقليتها او ذهنيات بهتر وبويا همي دايان بيتر او شد وجذبه او تصريحات دجبري اكي اجاري اد بيجم هماجي كين زور كين بويا او شر راگهاندن كين بويا از برگومان مشالات باشا روجه دا كسن خيرخوازش همون بلا بكارن گاوا خال سر وین افغان وی ریباره هی حقد و نخوشید نور مدان درباز بکن بیاداوی ام همو هر کردن اما نتشتاکی مثالیات آن رومانسیت ازد بیجم همی ملت دنیای قتل نبونه ملت و سر نکنه گەلک سپاس بۆی دکتۆر علی میرانی ئەکادمیناسی کورد و درێسکەیبە لەگەڵ من بوو. گەلک سپاس دکتۆر. لە باشارێ من بجێ کوتبن کۆنتڕۆڵە چەکدارێن سووریا دیموکراتیک دەیەک و چەکدارێن پێدێ بەشێ سەرەکە نەژێ تەقینەکە ڕوودا لە گۆری ژێ دەرناخواجهی کوشەبابووری دەمژمێر 8 و 10 خولەک کەسێکی نەناس بۆمبەیەکە ئاوێتە ناوە عەمبارەکە خواردنێدا لە نزیکی فلکە ئەسەفی نایانە بە باژارێ من بجێ و دە ئەنجامێدا زیانەکە مادی گەهشتە ویجهی و زیان تەنێ مادی بوون لە باژارێ من بجێنە بەرە دەم و دەمەکێدە تەقین ڕووددن و بەریە دەمەکێ هەژمارێک لەشکرێن ئەمریکیژی دە ئەنجامە تەقینەکێدە لە ناوە من بجێ ژیانە خۆش دەستدان. گروپên çekdarên ku li Efrînê dimînin bi darê zorê pereyan ji welatiyan distîn û wan eşkence didin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kir ku grupa Muntasir Billah li gundê Hebolê navçeya Şiyê roja çardê vê mihê 5 welatiyên bi navê Ceger Mustafa Hebeş û Husên Şewket Egîd Neş'et Ebdurrehman Cano Enwer Husên Cano Reşîd Mustafa Cano revandin û ji bo serbestberdana wan pere wergirtin. هەروها ڕێخستنە ناوبووری گوت و ڕۆژە هەژدێ وێ مهێ پشتی وەرگرتنە پەریان ژێ کەسوکارێن گرتیان سێ جوان هاتنە سەربەستبەردان و هینە جەگەر مستەفا و نەشاد عەبدوڕەحمان جانۆ بن چاوکرینەش بەرگ و نەکارینە پەریان ژێ بۆ گروپە چاکدار دابین بکێ. سەرۆکە ئەنجومەنە شیعە ئەفرینە ڕۆژاوای کوردستانی دەست جێ کارێ خوا کشاند و تەنها سەدەمێن وەیەکێ نەهاتنە دیارکردن. ئەحمەد حەسەن سەرۆکێ ئەنجومەنە شیعە لەسەر ڕووپەلاخۆیە فەرمی بەڵاو کرد و تەوێ دەستکشانە من ژێ کار لێ دە نەرینە مندا ئەنجومەنێن خۆجهی باشترین ئالینەک و خزمەتە هەرێمێ دێ وێ ڕەوشە زەحمەتدا پێشکەشکردنە. جێ دەستپێکە دامەزراندنە هەر حەفت ئەنجومەنێن خۆجهی و تا ڕۆژە وەکە ئیرۆ ڕاستی ئاستەنگی ون پێکردنان تێنگ و دە ساڵە بوری دەجێ گرێ سەرۆکی ئەنجومەنە شیعە ئەحمەد شێخۆ دەبن ئەشکەنجەدە شەهید بوو هە ژمارە کەندام ڕاستی لێدان و زیندانی کردنێ هاتبوون. نویسکارê Kurd İbrahim Aliyosef ji aliyê Serokvezîrên Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û biriya şandeyê serokatiya Wezîrên Herêma Kurdistanê li Almanya nameyeka rêzlênanê weke xelatkirin wergirt. Ew rêzlênan hat piştî belavbûna pertûka nivîskar İbrahim Aliyosef ya bi navê Şingalname hat ku derbarê êrişa teroristên Daişê li ser devera Şingalê ew pertûk nivîsandiye. İbrahim Aliyosef ji bajarê Qamişloya دایک بووە ساڵە 1960 خۆدان هەژمارێک بەرهەمێن هەلبەستی و وێژەی و لێکۆڵین و وەرگێرانەیە و کارێ ڕۆژنەمەبانیژی کردیە و دوارێ مافێ مرۆڤاندەژی کار کردیە. ساعت ده 11 مامۆستا حەسە هورمی لێکۆلیڤانێکی کوردی زیدی
Kurdistanê geknê çîvan berzanî ez 2% lê berîşan roja ev. وڵاتیەکی وڵات پارێز و نیشتیمان پەروەرێ خەلکێ عەفرینە ڕۆژەڤای کوردستانê لە بەژارێ حەلەبێ کۆچە خۆیان داوی کرد. ڕۆژە پێنجشەمە بووری کەسایەتیە بە ناوی ئەحمەد شەعبۆک و ژێ ناوچەیە شارایە لە بەژارێ حەلەبێ ji ber nexweşiya xwe koça dawî kir. Neborê di salên notî de tevlî partî bû sala 1998 wekandamê Komîta Navendiyê ya partî cihê xwe girt. Şabo di karê xanû beranda li Helebê kar dikir û divê dema dawî de rastî krîzeke dilhat û dencamê de çû berdilwaniya Xwedê. Ji ber nebûna rênevbera Efrîn û Helebê de Ehmed Şabo li Helebê bi xayekê hate spartin. هەژمارێک ژنên rêxistina Daişê tîrorîst ji dû kampên bajarê Hesekê hatin derxistin û beref Reqqayê ve hatin birin. Tora Eşşam belav kir ku hevpeymaniya navdewletî 37 jinên biyanî yên rêxistina Daişê li gel zarokên wan ji her dû kampên Elhol û Roj derxistin û beref kampa Ên Îsê li Bakurê Reqqayê birin. Her li gorî heman torê hate xuyakirin ku eger heye ew jinên biyanî vegirne welatên xwe. شاخê Herêma Kurdistanê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan roja vew bi serpereştiya rêxistina Sparkê Holandî seyraneka navendî ji bo hemû xwendevanên Kurdistana Sûriye birê bibirin. Di vê çalakiyê de hemû xwendevanên Kurdistana Sûriye dê zanko û peymangehên her sê parêzgehên Herêma Kurdistanê de li devereka siruşt û ciwan li Akirê civiyan. Di wê çalakiyê de gelek gotin hatin pêşkêşkirin û hejmarek hunermend li wê çalakiyê amade bûn. Jane gule, rüke jane spine, gule gule gule, vakhe kaser heline, gule gule gule, rüke jane spine, gule gule gule, vakhe kaser heline, gule jane gule. بله تماشوان جان هاجی ده استودیو ده پرز احمد محمد امین بر پرسیاری شاقی هریما کردستان یکیتیا خواندوان و جوانین دموکراتی کردستان روش اول گلنما مستا احمد بخیر هاتی دست به کده خواستم بحثا و چالاکی و سیران کوهاتی ساز کرنو بره ببرن تبحث بکه چاو هات آمده کرن چاو بره بشو گلک سپاس یا ودکن کانال آرک تیوی گلک سپاس براستی اف چالکی هات بیروکیک گوام کاربن وکو یکیتیا ما هر سی پارزگی و همو جامعات ما لهمو به همو طلابی وینا که ایمی روجاوای کردستان لهفدو بگیری آماده کی کبج آماده کاری که باش راستی هات کرن و بجی به پالباشتیا راستی حتی حد کی رکرا واسپار بو ما وکو لجنه خو کاری خو ما کبج ناف همو زان کو دا و ناف محلیات من ناوچی میجی بو هبون همو باجارا جزاخو دهو که سليمانية كوي وهروها جميع جامعات حكومي تايبت الهوريري قوم تبدا كما دانا هفدو قول لدرك يوك منطقة أكري كمنطقة سياحية خوشة قو تبدا كالور واكوم بكي وكو نيزيكونا نافا خوندوانا دا تيكالبية كلشي ببيت بيش روجي دا هفكارية كهبي وتشكي خوشة قلت همو منطقة مي يوكا بيجن روج آوا كدويدر كي يقول هريما كورسان مين تيكال ببن بهر سه چهار منطقه می ای روجاوا گلویده بله باشه مامستا
ساڵ بەرەبداوی بەچێ بێگومان خوێندەبانن ڕۆژاوای کورسانی هەنەیەک و وێ ئی ساڵە 2019 ساڵا خوێندنێ وێ ji زانینگەهان دەخۆرج بکەن دەربچن چامە دەکاری ژوارە هاتیەکردن وێ چ ژوارە وەرێکردن ئەنگۆ پێشکەشکردن ji بۆی قوناغا پشتی دەرچوونێ بەری دەرچوونێژی ji بۆی وەکو ئاهەنگەکە تەخەڕوجێ تشتێکی بیرەنگی هاتی ئامادەکردنیانە ڕاستی ئێمە وەکو یەکیتیامە تایبەتی کە ساڵانە دەفەی تەخەڕوج هەم بەس وەکو ژمارە وەکوی ژمارە ئیسا ڕاستی ژمارەکە گەلێک باشوێ بێنە تەخەڕوجکردن ژزانگوکەیمە تاکید مێ حاضرێکە باش من سنجوارە کرێت مەجارێکە بێژن ئاهەنگی واناکیرە بەس مە خۆست ناو کولیاتە هەر کولیەک تقریبا شتێکی بچوو ژوار شێتکێ بەس گەلێک ژێژ بەر امکانیاتی وای مادی بەلکی نکار من چێکن فما وەکو پلانێک دانیێژ وەکو چاڵاکی مە یەکیتیامە دوێ مەرحەلەیدا ماوکوژ ئەو سەیرانگا هەناکیمە ئامادە کرد انشاءالله پشتی امتحاناتە حيث سريفات لا وكجن فالا بجبر عطنو كجن رمضان وعيجي هاتي بيش بشتي هناك اما دكاريك باش هاتك مي بكن جيرا كوفا خوندوان اي تخرج همو بهفره ديك جهيدا وانجك باش بوابه بكن وكي جي دبواري عملي دجي وقتي جو تخرج بون ام محاوله بكن دريه علاقاتي ما قول هريما كورساني باشا تشي عالي حكومي بنيان اي شركات تايبت بن كو كاربن درفتي كاجوار بكن جبر اف چه چالاکی ام دکن وکو فرم که چکی اپلیکیشن که حاضر دکن معلوماتی و خونده کاره فارشیف که ما هي سروانه که تابعیت به تخرج حسب اختصاصات وانا که کم کاربن لینک که چیکن بنا و خونده وانی ما هر وها اف شركات يعني اف جهه حكومي قدر الامكان حسب امكانياته يكيتياما قول هريما كورساني ما وجوده ما هي في چند سال كم کاربن چکی وانا که تقديمك باشا سپاد سرپرشتیا پروسا خوندبان روجاوای کورسانی دکه ای سال ژمارەوە خوێندەبانان چ قاسەیەک و تەخۆڕج بکەن دێک و سەر بە سپارکوە سپارک پرۆژێکش پرۆژەی ئێ خوێندنیش بەر پرۆژەی خوێندنێ ڕاستە سپارک بەشێوەکە بێژن بەشی سەرەکە بوو دوێ مەرحەلەدا ڕێکخراوی دیژی هەبوون و هێنێک ژێ ئێگۆ بێ دامن سپارک ژمارە ئێگۆ تقریبا ئی ساڵ قەزات بێ تەخەڕوج بوون ئی ساڵ بێ تەخەڕج من ساڵا چارێنەوێ دەرباس من ژێ تقریبا 180 خوێندەوانەکەی هەبایەوان لە هەر سێ پارێزگای هەرێما کوردستانی بهتر ئێ لهولي ريد منن بس تقريبا تفايا وينك تقريبا 150 تا 180 كسي بتخرج بك باش مامستا عم بشنا قوناغا بشتي تخرجي وكو سپارک انگو دەستگە هۆرێک خراوێندن یەک و سەرپەرشتیا پرۆسا خوێندەبان ڕۆژاوای کورسانیت بکەن چ پرۆژە ژوارە ئامادەکردنەش بۆی قوناغا پشتی خوێندنەی بۆ نمونە خوێندنا ماستەر خوێندنا بلند یانجی دیتنا دەرفەتێن کار لە پێشیاوان ئەریکاریەکێ ژوارە پێشکرد پشتکێ وان چ ئامادەکردیە بڕاستی وەکو پرۆژەیە کە خوێندنا ئەهلی حتانها وەک مەشروعی سپارکش بۆ خوێندنا بە کەلۆریۆسە بەس بۆ ماستەر ئەو پژۆیەوانینە بەس ئێمە وەکوکەتیت بلگۆری تەنسیقاتمە بچەند ڕێکخراوی دی هەبوون یەک جوان ڕێکخراوە کە ڕێکخراوە هۆپس بوو بوارێ ماستەر بەس ڕاستی مع الأسف حسب إمكانياتي هناك بمشروعنا نجها سري حتى هات دراسات عليا وكبجن درفتنا هات نكرنجوج جريا منظمات جوانا كي بدنا قبل منهم بتايبتي كخوندنا ماستر هريما كورساني بسيستم باراليل موازي تاني قبل كن ببرا بإمكانياتي خوندواني مجنينة فنهاك محاولة كان باعتبار يكم دفعات تخرج كسر رياما حاس باركا بلكم وكبجن بحسب تواصلنا بوانا كيرا باعتبار چند دورات تدريبي مجال إداري دج ذكرنا جهة ماهنجي الجل ما بنيان وابتايبت خوب بفكر بجوارا بيش هروجي ده بلكي افناكي ببي سودك جوانا كيرا واكيد مي تنسيق كباش بكن جوج دسبيكا صالاوري حاضريك بيكرن جوج بو جمارة قبول كردن قبول مراحل بكالوريوس جي هر وهم حاول كي بدن كسبارك بيان غير هناك بجوج مارك على الاقل چند كرسيه كبي جبو دراسه ماجستير باشا ما مستواك ويكيتيا خوندبانان وبروجيك آماده كريا جدر بي سنوري سبارك و اف خوندبانها ده پیش روز دم بجن ماستر بخوینن تشتكي له هاتي آماده كرن الجمع بون من الجر آليين سياسيين كردين رجابای کورسانی الجل دولمندن رجابای کورسانی پشتوانیا پروسه كبيرن کی هاتي كرن يعني وجود حركه وكبير مكريم متشكل راسيه آماده كريا بتايبتي كباعتبار من حريما كورسانينا محاولات كان بجهه سياسيين في جهه برياري بتايبتي كجبو حكومتانو كم كاربن تشكي فاركن يك جوان حولما كبري بيش دمكي مثلا برلمان كردستان كرب تايبتي كتله مزنيه بارتي ديمقراطي كردستان ك 45 كرسي انتخابات شوينه و اكثريه البرلمان ده ما بروجيك ما قومي حاضر بكن جواره ثروه خوندني بگشتي
بتایبەتی ئەو ئاستانگەی vê tariya hana kê derketin got hewl didin ji terafê xwendina bilind û sîstemê xwendin hemû bêpera got aliyek jê re bêdanîn ya imma diriya munezemata da biheyş Sûriyayeta wan bêkirin ya imma bi sîstemê belaş bêne xwendin û ne biperabe ev hewlê me bi teekîd hene çi diriya Parleman û çi aliyê hikûmî de jî got tensiqek me heye heta hedekî bi mekteba Rêzdarên Şîvan Barzanî ve got ew jî karibin di aliyet û deriyê qebûlê de ji waran kêrvê vekirin got salê bê de bi şeklekî cedîl serê bisekirin li gor ew proje ku te behs kir ku hatiye me dekirin şert û mercên wergirtinê de xwendinan ku dixwînagan û divê çi bin ji bo sala nû ya xwendinê sala 2019 2020 مرجع هناك حسب اكيد صار اساسي الدرجات ومعدلاتها هي كمعدلات هناك شيء علمي بشيء ادبي حسب معدلات يقو هاتنا او بيجن ستاندنا يعني حسب ستاندرد هريما كردستاني بي بس انه طلبي ما رجك هبن ماستر وكو سيستم حكومه هريما كردستان بي بس انه كنت كرسي كي جوانا بين تخصيص كربو كاربن بخوينن وكيدن انه بسيستم بلاش يعني بخوين بي برا بي برا برغو كاربن بخوين لبشیا هەموو خوێندبانێکی بەکریە ئەگەر بخوازێ دەخوناغە پێشتە خوێندناخوا بەردەوامی پێ بدەێت حتانها ممكن قلتي بسيستمي موازيه بحرايف ام حولي خوددن قلت سيستمي كي بلاش وشن كرسي كي تايبت على الاقل شن كرسي كي معين هبه قلت طلبي ما يروج افال سري منافسه بكن قو بين قبول كرن مرحله ماجستير الاكسفاز بما مستر احمد محمد امين بپرسیارê شاخê herêma Kurdistanê ya yekîtiya xwendeban û ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava kulgelmin bû gelek spas mamosta وڵاتێکی ئۆڕۆپی ژمارەیەک وڵاتێن خۆیان کو دە ناوارێزێن داعشێ دەبوون وەرگرتن بێک و ژمارەیە دروست ئەشکەرە بکەی ئەبیلار تاهەر وەزیرێ دادا کۆسۆڤۆ ڕاگەهاند و ئیرۆ شەمیە پرۆسەیە بە گواستنا وڵاتیان کۆسۆڤۆ یەن کو دە ناوارێزێن داعشێ دەبوون بە سەرکەفتی ئەنجامدان و بۆ دەربەی بریشتینە پایتەختە کۆسۆڤۆ هاتنە بە گواستنەوەکە وەزیرێ دادا کۆسۆڤۆ ئەشکەرەکری کو دە پرۆسەیە بە گواستنێدا بدهان جنو زاروک جه سوریه با کوسوو هاتنه و گواستن بکو بده خویا کرن چکدار دنابوان ده هبون یا نه لباجار ایسنی آلمانیا به بنیاد سالوگرا 121 یا روزنامه‌گری کردی یکیتیا گشتیا نویسکار و روزنامه‌وانین کرد لسوریه به الیکاریا کومالا هلین ده او ڕۆژڤەژاندن و ئاهەنگەک لە دارخست ئاهەنگ بە بەشداریە ژمارەیەک ژێ ڕۆژنامەوان و نویسکار و سیاسەتمەدار و هونەرمەند و چالاکوانên کورد بە ڕێبەچوو دا هەنگێدا چەندین گوتار و هەڵبەست هاتێن خوێندن و سترانên کوردی ژالیێ چەند هونەرمەندên کورد بە هاتێن پێشکەشکردن لە هەولێرە پایتەختە هەرێما کوردستانی نویسکار و هەڵبەستوان کۆنێ ڕەشد و پەرتوکێن خۆ ئەمزەکردن پەرتوکایەکەم بناوێ بەریە مێردینێ و یا دوێژی بناوێ نوڕەدین زازا کوردێ نەژبیرکردنەیە بووکو لە هۆڵا کۆنفرانسانیا هەوتێلا کاپیتۆل بە سەرپەرشتیا دەستگا سەما هات دارخستن دە سەمینارێدا هەژمارەکە بەرفەرە ژێ نویسکار و ڕەوشەنبیر و سیاسەتمەدار و ژێن ئامادە بوون. سمینار لسر رومانا نویسکار کرد روجاوای کردستان کۆنێ ڕەش بوو لسر ناوێ بەڕیە مێردینێ رومانا هەیامێن دەرباس بووی ژینەنیگاریە خۆ و ژینەنیگاریە وێ جۆگرافیایە بەریە مێردینێ لەسەر هەیە نیشان دەدە و دەدەخویاکردن دوێ ڕۆمانێدا بەحسا گەلک بوویێران و بەحسا گەلک کەسایەتیان دەکێ بەحسا گەلک بیرانینێن خۆی زاڕۆختیە و جوانیە دەکە کۆ تێدا دیرۆکەکێ نیشان دەدە لێ لە گۆری مەرجێن ڕۆمانێ و گۆری مەرجێن وێژەیی کۆ زمانێکی کوردی زەلال و سادە هاتیە ئامادەکردن و چێکردن gelekeke xweşin koma îro li vê derê pirtûkên xwe pirtûkên Konê Reş mamosta Konê Reş dane nasîn du pirtûkên wê Beriya Mêrdînê û Doktor Nurettin Zaza em cara yekeme li vê derê bernameyekê çêdikin û pirtûkên xwe didin nasîn ew ji bo me cihê şanaziyê cihê bextewariyê bû
وقت زالین مامستا کونی راش نویسکاره که روجاوای کردستانیه نویسکاره که جوریه تمنه که درش دبر زمان کردی دادایه 40 سال خو دانا کردی دانا خدمت زمان و ادبیات کردی جبو ملت کرد امجی سرفراز انکوما بر همین وی چاپ کرن اولبه داره ما داناسینا وکر و علاقه که گله که باش دبینه خونوانین وی خونرین وی ام دبینن کوله خودی در کون البرهم آبی خودی در کون و کداوی خودی در کون اوجی ما کیف خوش کرد. ایرو لوی آهنگا مذاکرنا پرتوکا مامستا کنیرش براسی روزه که گله کی پیروزه گودو پرتوکا گله کی هجا تن نویساندن و بلافکرن روزه کولو پیروز ده پرتوکا نولو گله کی گرنگن پرتوکخانه کردی ده گرنگیه که مزن و دولمندیه که دنیا ده ام گله کی سپاسیاوی دکن ام گله کی کیف خوشن گول بدرم آمادنه. سپاسیا ماموستا خالد جمیل محمد دکم گو پرتوکا من بریا میردینه رومانا حیامین درباسبوی وک سمینر که دو تیلا کاپیتول ده ایرو 19 ماه نیسان پیکانی همجی مذکرنا دو پرتوکه من بریا میردینه و پرتوکا کرده دشبیر کرنه دکتر نوردین زازا همجی به هل کفتنیس که خوشم گو 121 سالیا روزنامه‌گریا کردی پیشتی سیرو دنه 121 سال سر روزا روزنامه‌گریا کردی درباس به از لطف کردستانی آبروجه از پیروز دکم و کیف خوش اونجا دیگو نفرق جبه معلومات بدرخانیه دبی سمینارا مذکرنا پرتوکا من بریا میردینه ده حاضر بو اوجی امیر سینم خان جلالت بدرخانه او سپاسیا و دکم گو وکاری بو اون به سمینارا لدور یکمین رومانا سربوری تی نویساندن لدور بریا میردینه از باورم اب رومانا منه همی هلکبتا 100 سالی سر روز بونا دامزرینر یکمین پارتی دموکراتی کردستانی سوریا نوردین زازا گو مبرهف کر و کیفا جماور جیر هات وک وفاداری جگیان دکتر نوردین زازا رو به بانه کوچه داوی نویسکار سیاستمدار و کسی نافدار کرد قفقازیه برگه برزنی پیامک بهیداری بلاف کرد. ده پیام بهیداری ده برگه برزنی خمگینی به گشتنا نوچه ورکرنا داوی کسایتی کرد وکیل مصطفی دقیقه کرنو گود کو وکیل مصطفی کسی که نشتیمان پرور بو کو خدمت که مازن بوغل کرد کریوجه دزدان کسی که مازن مینا وکیل مصطفی خسارت که مازن اجبوی گل کرد هروها برگه برزنی به ده پیام بهیداری ده سرخوشی لمالباتو کسو کارو دوستین خود جرازی وکیل مصطفی کرد. بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه ترکیا دبیجه نافچه آرام ل باکور سوریه هاتیه آواکرنو نافچه دبن دست ترکیا دا نه نرادست کرن جبوی رژیم اسد لعفرینا روجاوای کردستان گروپ انچک دارد رواندنا ولاتیان دا جبو ورگرتنا پریان بردوامن سروک انجمن شیعه عفرینا روج آبای کردستان دست کار خوکشاندو تا نها سدمن و که نهتنا دیار کرن نویسکار کرد ابراهیم یوسف جا آلیه نچلوان بارزانی سروک وزیر نهرما کردستان بهاتا خلات کرن شادو بختار بن